Saludos para Cachapani, Gulpiukunata, Lichiguta Chiripainispa, Shinachata, segundo lugar, Pishamo Pashkane, Villachingapa, Ñukanchipa, Ashananaykunamanda, Amayapa Chinanaykunapi Urmangapa, y Cuidarishpa Kunambi Viña, Cuitza Wawakuna, Colegio Kunamanda, Universidad Kunamanda, Escuela Kunamanda, Cheira Vixamanda, Cheikarimba, mi mundo masamos Kazawa Kunamanda, Pisparlanga Panacho, prevención de sobre ñukanchis salud partimanda villanga pashamapani nacho. Sumapach chamashi michitari shinaka riqsichispa katipash nacho hasta wangarin kaypika kay imapak kay yurawkuna hambikunamanda imakunatami ñukanchik shinay ushanchikkunamanda riqsishpa katigripanchik shinaka katipashun. Bueno, maypilla uyawukunaka mayjan avanzagukunaka shu chay karimbash kilkana pangaguan shu kaspiguan hapishpa raspanalla kapan hapinalla kapan restaukunata wakin kutin mana ima ashtali avanzan uyangapa nakanjo lo mismo radiopi y personalmente parlay nacho shuya hupani hambi wasipi hambi ukunata villachingapa cada nanaygupa cada miércoles sham hupani villachingapa shina shukta hambi ukunawan kunan puncha parlagripani sobre hoja de laurel y shinallata ñukanchi achucha mikuna muyugumanda para la gripane nacho. Entonces, chaypi kapan es casi como prevención de menopausia tardíapa kapan nacho. Ñukanchika joven kaymandaka tal vez quizás ama wawakuna mirarichunishpa tan muy joven ñukanchika ligadurata rurachipanchi y ligadurata rurachishka hipamami ñukanchipaka llakilla shamun nacho ligadurata rurachishpaka ña fuerza iguimanpish na ushanchichuniykuna ima shamuncha pero ña kutishina najushpallata ñukanchipa lutero partimanda vejigakuna ima oray churakpika llukshin ña doctorkunaka llukchishayarin chay luterota. Bueno, luterota joven yagukuna llukchikpi nishpalla más o menos unos de 22 a 25 años manda ña vichaymanga llukchinlla wakinga ña luterota ama wawata taringapa nishpayma ña chay ligadurata rurashka hipamanga ña enfermedad kuna shamukpika ama chay ashtawan cancermanta karichun ama nanaykunata karichun quizás wakinpika mana shinji millay nanay ukuman tiajukpita ña ama nanay hapichunga operaren nacho shina operarishpami kunan timpukunapi asha cuenta karashpa shamukpika wakindaka ñukanchipa chay nishpalla ñukanchipa cada quilla ñukanchi navalishpa katina cosaspika warmi hindigukunapika difícil kapan porque ña luterta llukchishpaka ña chayka kidan chawpi indiro yawar ñukanchipaka tan joven manda llata kidajun porque ña luterta llukchikpika ña ñana ñukanchika ña rikunchik ña cruce de lunata. Entonces shinashpa kidashpami kunanpika ña hatun nishpalla más o menos de 60 a 50 y picos de año manda vichayman hasta los 70 años ka menopausiata común. Entonces chayra chaypi común porque imashpa ñukanchika nasentirkanchik porque tan joven luterota llukchirkanchik o ligadurata rurarkanchik entonces shamurkaka ña shu problemata ukupi bicharkanchik ñukanchikpa matrispi. Entonces ñukanchikpa matrisgoka payka ninanda funcionan trabajan es shu autopi parlashpaka pay ñukanchik matrisqa kan es un motor chay maypi autokunata purichin shinalaya kan ñukanchikpa matrisgo nachu. Entonces chayta ña kuchushpa paykunaka ña butunashpa sakinga ña ukukunapi ña tukuyta rurakpika ña golpi chakrishpa kidanchik pero tiyan nani juni chaywan o sea tukuylla gente chashna nanayta chariringa nachu pero diferentes personas kanga maypika wakinpika ñukanchikpa chay cruce de lunataka yapa chishipi rikurin wakinga 18 años kunapi wakinga 16 años kunapi chay rikushkaka menopausiaka a los 50 años 48 años manda vichaymanga ña shamun Kote joven ya rikushka kaña 40 años manda vichaymanga ña premenopausia shamun ña chayka ña
pero wakinpaka llakilla kan nachu nanaykuna shamun shinakunapi mari ninan llaki ashata tiyamun chayka ñukamantaka shamushkani rikushpa ashtakata maskamuni imashata pay ukunata hampita ushana kanchik nishpa nachu chaywana nijunichu shuk cancerkunata maypipash wakinpika panda uyaypish tiapashkami kan nachu y chaymanta kaypi ñuka bien aclarota nishpa sakinkapa munapani cáncer ukuman avanzashkata pacha ña cáncer osea shuk maypi kashpapish nishpalla washa pulmoniakunapi mastimi ña tumor tiarishka o lado cinturakunapi tumor tiarishka o maypi tumor tiarishkata o ima luterkunapi kawpipish ña golpe ukuman ña kiyayashpa ukuman millay unguy washajushkata pachaka ñana llukchi usharingachu nachu ni doctorkunapash ñana ushan claro hawalla kiyawtallaka llukchinga pero fondo aychata pacha allankapaka imposible kanka ña chaywanka ña wañuringa nachu porque tiarka shuk males entendidos que hampikunata cáncerwan kawkunata hampinallami ninnin na chaypika clarito ñukaka parlamujupashkani kada shamushka que cáncer avanzados papacha ña avanzados paka es imposible pero ñukanchik kunanpillata cuidarishpa prevención da charishpaka hampika tiyanmari mas kashpa mas que ima shamudukupash ama chay llakikunama yaykunkapa ñukanchik punta taytakunaka paykunaka shinchikuna karianka kuti mana paykunaka doctorkunapama shamushpa ima kuchurishpa ima ushubik sawukunata maypipash churichishpa ima kawsashka taytakunawan kana kawsarkanchika siempre ñukanchika pampa mikunawkunawan kawsashkanchik chaymanta ñuka papitukunapi kallarishpashta ñuka hatukukunapi kashpallata rikupashkani ñukapish uchina hansi kuytsa kashpaka chay achukchamuytaka ninanta mikunkarianka waka mullukuna chay pampa yurawkunata ninanta mikunkashkanchika chayka shinawkuna paykunaka sanowkuna rishkawkuna kanka entonces siempre ña mayor llawpika imapish nana hapishka kan chaymanta ñukamanta kunan kay momentopika Villagripani sobre achuchamanta primer lugar imapami sirvin y ñukanchik kay menopausia tardíapika imashata chay hapimukpika imashata ñukanchik mikuyta ushana kanchik achuchatami ñukamantaka mandapani kay premenopausia ña chay tardía nishka hapishkakunapa ña menopausia hapishkaka presión altata charin ansiedadta charin deseota charin wakayta charin puñuyta charin tukuykan ashta yanka puñunaypish hapin ña kutishinayakpika ña kutiyarja ña kutishinayakpika wakay kuliranayay pero ña mayorkunaka imatata rurash natinarin chayka chaywanka hasta que shuk ratopika yawar ninanta timbushpaka presión altaman tigran o sea ñukanchik cuerpo de una vez rupayashpaka ña yawar timbu chayka ña ñukanchikta washa lumapi corazonkukupi ña rupayashpa rishpaka imata ruran yawartaka yanun yawarta yanushpaka ña ñukanchik corazón mañana yalin ñukanchik yawar chay angukunapika ñana purin ña kidan chayka imata ruran al momento que ña paykuna shina colerashpa wakañashpa llakiñachishpaka rupashpa ninanta rupashpaka hasta pikishna kani kallarin golpe cuerpo imami chayka kan ñukanchikpa kuti yawarku golpe ukuman tugruyashka shina ninan rupaypi tugruyashkata kutin kayshu yawar yalinkapa munashpa na yali ushan es como que shu autopi kashpaka gasolinawan yakuwan chapurishkakuinta shinalaya tashnallami sentirin ñukapika nachu chaymi paykunaka na atinan imata ruranata napuñi ushan desesperarin y lukagumanpish tigrita ushanalla kan chay nanaykunawanka nachu pero ña mayorpi nijuni jovenllakunaka mas que como quiera aguantarin pero mayorpika na ushan entonces chaymanta ñukamantaka proceso shamun es kay achuchamanta parlashpa claro achucha paylla kana kanchu nachu pero achucha es más hampi ashtawan shamushka kan mikuchun paykutaka yanushpa imashami preparana kan kay achucha charipan es sobre vitamina C hierro charipan chayllapita charipan proteinatapish nachu pay chay kimsa purawukunata charimanta payka kuti ayudamupan defensata ñukanchik cuerpo defensata hapimunkapa y shinashpa paytaka achucha muyukuta ña fukushka muyu productuta maskashpa hapinakan tutamantakuta hapinakan paytaka yaku serenuku hapishka frescushakukuna yakukunawan kan shinakuta aliguta muchushpa hapishpa shuk lavacarakupi churana primero chayka payka charin shuk lichiguta o sea chay puntakupi charin lichiguta
Entonces chay lechigukuna gulpitaliringa kama charina kan aliguta. Chayshnashpa ña chaygutaka ñakuti muyuguta anchuchishpa kaña mayllana. Mayllashpa shina mayllahungakamanga ña ladogupi shuk mangagupi ñakuti yakuguta churana cocinagupi. Churashpa ña timbuchina kan. Timbuchishpa kajushpa kawpika chaygupika churana kapan es na puka cebullata y manganimata, sino yura cebullata churana kapan. Yura cebulla wakinbika wakinga kuti wasipi tarpushka cebullagunata charipan. Chay más hambi kapan chay yura yanga wasipi tarpushka cebulla. Entonces chay cebullaguta apashpami cebullaguta hansiguta picuashpaka caldoguta rurana kan. Caldoguta rurashpa durante 9 días tapaytaka mikuna kan caldoguta rurashpa o sino kakuti chay achuchaguta yanushpa ladoguman llukchishpa ñakuti ladogupipash ñakuti achuchaguka yanushka gutiaj chaykupish shina anchana cebullaguta pikashpa chaywan ñakuti shina abichishpaka ñakuti kamllaguayma mikunalla kan como ensaladaguta cuinda rurashpa nachu imatami ruranajunchik kay berrochik mashti kay mashti achuchawan ruranajunchik ñukanchikpa uma ñutujupi porque paygu kapan es kashago nachu juyallagu tigrarishkagu y na atinanchichu imasha achucha kakta ya achucha ñukanchikpa tiajun washa lumupi ñukanchik cuerpo ukupi tiajun achuchaka imami kan chayka ñukanchikpa yura pulmonía ukupi chay yura pulmón shinagu kan shinagumi achuchaka achuchaguta formashpa rikupi shina chay yurak shunku ninchi ari yura shunku ninchi shinagu kan payka es como un bofe shinagu kuyalagu shinagu kan ali rikungi chaykuta rikupi chayka shinagupi shina kuyalagu chayka rikushpaka payka ñukanchik pulmón y a la vez payka kapan es corazón bash chay ukullapita. Entonces pay ñukanchik shunkuga kan es shina ukuman chusha bolsago entonces chay bolsa ukugupi meña chay angugukunaka tiyan muyugukuna pero chaypipash tiyan todavía kashna huyala ukupi shunkugupi kashna kayman chayma maki gushnalla tiyajun chaymi ñukanchik shungugumanta hawaman llukshijunachu angugu tiyan shungugu o sea corazón nish corazón ukugumanta bichayman yawar angugu shina uraymi ari tapagushna funcionajun y chay válvulami kapan ñukanchik corazón. Entonces chaymantami achuchataka mandapani mikuy paychi pacha chay achuchagutaka manllani ministerishka kapan ñukanchik pulmón chimashti corazón ukuman chay yura pulmonguman asfixiarishpa ahogarishpa tukuringapa ama chayta consentingapami achuchaka ninan hambi kapan paytaka yanushpa mikuna y shinallata achucha yaku yanushkagutaka na kachiwan yanunachu kapan ama kachiwan yanupankichichu caldoguta mikuna kashpami cebullaguta churashpa anchina kachiguta churana nijupani na kachita churanachu kapan kachitaka yanka ama simple kachunllami kachiguta churana kan apenas gota o sea como decir un gramito gota ya nada más chaygutalla churanaka y chaymanta si es que es poder kare yanga gota mikunakan y si na yangata mikuyushpa aceite de olivo gota churanakan apenas gota ashaguta llampullaguta kuchuncha nada más chayka chaymi ñukanchikpa washa pulmonía ukumanta pulmón nishpa rimanchik chay yura shunkuta parlanchik chaymi pulmonía kan acaso na tiyanchu shuk aycha ñukanchik ukupi pulmonía kankapa kanachu. Entonces chayta mikuna kapan es porque ñukanchikpa yawar ukuman chay shunku chay pulmonía ukupi ninanta tugruyashpa taparishkata destapankapa kapan payka chaymanta chaykuta mandapani chay kutin caldoguta shinashpa mikunani pankinachu kutin mamakunaka chuchukapi churashpa yanunkarin arroz de cebadapi churashpa yanunkarin shina sopawkunapi shuktaka kutin kapishpa yuyutashna muyuwan shinashpa chaykunapish alichu kapan alimi kapan porque achuchata mikunajunchik y muyuta chapunajunchik a la vez que achuchata mikunchik muyutapas churanajunchik ishkay cosasta chapunajunchik ñukanchik sapallata ñukanchik como grasata na mikuyushanchik virakunata na mikushanchik prohibinchik golpe virakunata atalpa virakuna wagra virakuna tukuyta prohibinchik pero zambu muyupi tiyapan aceite entonces chayka chaypi ña takaripan chayka ñana kuti aceite de olivota ñana churanachu kapan chayka ña zambu muyu ari zambu muyuguwanlla ña mikunalla kapan y yanunkapak munashpapash zambu muyuguta churana kapan es
pusak pura zambu muyuguta llushtishpa chay mastikupi churayta ushapanchik caldugupika. Ama o sea, yanunqalla chay yanunalla kan, pero imasha churana nakutashpayman nakutashpa indiruguta churana kapan, pero chaypi churangapan na chawata churanachu kapan nachu kamllashkaguta churana kan, pero pusagutash ari pusagutash na ashtawanqa, porque pusagupi shamun es casi nishpalla shu ensala aceitigu tiyarimun chaypi, entonces chaymanta pusag puraguta mandani 8 guta 8 pepitas de sambo tostado chayta churana kapan nachu. Chaymantaka paytaka mikhunallaka ñuqaqa ishkay makikunata hapishpa kutashpa churanima. Bueno, chayka ña 12 kanka yayapi nachu, pero kayka ishkay purapasha. Ya. Chinago kapan nachu, chaykunata villachipani, pero ñukanchipaka ninan ministerishka kapan wawakunama mikuchipashunchik achukchata yanushpa ima ensaladaguta ima rurashpa kamllagupi ima havishpa ima shagopash, pero achuchata rescatapashunchik porque chingajuma Kunanpi achucha ñukanchikpaka imanga hasta imapas chay mala hierbashna imapipash juntaqun sankapi kashpa shina kashakunapi imapipash chakrakunapipash ninandami tiyan. Chika ñuka kayankata tandachishpa pilashpa sakinika ña kutin llapinllashpa shinapas kachun ari ña kayta rikushpaka may hampi nayapa imapish waklichinalla kaman yakukunapika sakishpa mas mikuyta yachajuna kanchik. Ari yachajuna kapan y fangaka sirven, fangago lo mismo sirven shinallata ñukanchik nishpalla chakita wakinpika maykupipas chugriringa chay chugrishkagupi fangata yanushpa chay fanga yanushkaguta fili yuraguwan fili fangaguwan achucha fangaguwan chayguwan churagpika rato desinflaman ushashka pungishkapas desinflamarin chay. Chay hierba mora y achucha fangago chayguwan rato rinch wakinpika vidrio imashanishpaka wakin trabajador kunakanachu vidrio kuna makikunata ima chugrincha imapish tukun chaypakari ninan alin kanpay rato fukuchishpa kutin nachu chaypika tetano nin chaypayman alikanakan tetano ninchu macharnichu tetano papish alikan porque o sea porque ari hirrumblashka chaykuna ari chaypaka alikayari porque hierba moraka ukumanta pachama pusta llukchimun bichayman es como agua oxigenada. Agua oxigenada pa cuendama achucha fangaguan chay hierba mora nijupani filimuyo nijupani paypa fangaguan mayllachina kapan ukuguta. Allachishpa mayllachina chay rato aychagu bichayman ña golpe mapaguta llukchimay kallarinchik. China kapan nachu. Sumak pachamashiykuna ari shinami ña riksishpa kanajupanchik ashtawan karin kaypika imashinata kay achukcha mikunaguta mikungapa nachu wakinkuna kana riksipankichimanchu ari ninanta angushpami katin shinapash chaypa muyuguka kasha muyugushnallami fukun nachu chaykuta yapata ña fukushkagu kari ashata llapichaypika makipi pillurishpa manchachin nachu ari shinaka ña kay mikuna kan ñukapish ña wakin watakukunamanta ña mikuy kallarishkani ñukaka mikunimi apashpa mikuni ari na shina mikunachu kanka frituta imashinashpa mikunilla yakutin yanushpallapish mikunilla mikunchik ashtawan karin kayka hampi nimanta nachu mashigukuna y sumak mikuna kan shinallata chay achuchapi parlakushpallata chay nachu lichigu llukshin nijuni sachu bikigu llukshin bikigu mitian chay bikigu kula yashpa shina anakukunapi karin chay bikigu kutin sirvipan shinallata chay bikigu ka sirven ñukanchik chugrishkapa chugrishpa wakinpika nachu espinillas shina llukshin chugrichin wakinkuna nachu shina imashpachari shina ñawikunapi chugri chaykupi shina chay bikikuta hapishpa churana shina o rupashkapi kashpa lo mismo churana kan rapidito chiriyachin chirikuta ruran na rupata sintirin chay chaypa alikankuta chay bikiku sumak pachamashigukuna ari shinami katishpa kanajupanchik nachu ñami charipanchik kay pacha chishikin sachungas kanchis uchiya pachawkuna tukushpa kajun nachu kunanka laurelkumanta riksipashun
Bueno, sinallata laurel pastemandapash lo mismo pas la gripane, sinallata laurel sirven sinallata charin 81 sustancia ta charipan nacho paika yasha cosas pa mi kapan nacho na sirven solamente ñukanchi aychakunapi churashpa mishawukuna kare ninanda mi laurel takamiko pero payukunaka alimento manda mikun yaren o no sé mishawukuna kare paykunaka yachangami imapakakta nacho wakinpi kanin laurelta churashunchik ñuka jefakuna ninkarin aychapi laurelta churakta rikushkani laurelta churan pero payka muchas de las veces ñukanchikpash natinarin nacho maymantata shamurka laurel usashka kay llaktama tiyan huyalla mishkikuta asnan misakuta uyachinchik bendicianchik tukuy kan nacho laurelka Diospa kapan nacho pero chay atajuka shuk parlo huyala parlomi kapan nacho chay laurelkunapik shuk huyalla mishamandami nacerimushka kan payka europeo kapashka payka payka europeo esa tukuy chay llaktakunapika laureltaka casarangapa chayta ninanda ministinkana kashka chayka pero ña mundo enteropi paytaka hambipi tratapanchik ña kunan kay llaktakunapipash payka hambi sirvipan laurelka sirvipanmi ñukanchikpa shinallata imashanijupani menopausiamanta kunan punllaka tardeapa pero chay menopausia tardeata parlamupani pero kayka premenopausiapapash y menopausiata tardeapapash chay laurel pankakuna sirvin kashka ninanda quizás ñukanchik na yachaymanta mana profundizarishpa imakuta kashpapash mana yachajushpa nikpilla purinajuymanta tal vez na entenderin nacho pero laurel tiyan ishkay variedad shuka casi mikunapi churana y shuka yakuta yanuna chay yakuta rurana laurel kan ñukanchik misata uyanchik chay laurel kapan ari yakuta rurangapa kutishina mikunapi churangapa kan es shuk laurel chay ñakuta procesado kapan chay laurel taka nashta seguro rikuni pero tiyan ña kitukunamanga tiyanmi chayka shuka hanzilla pangaw ari shuka kuti ancho tieso panga ari tieso largo llashina chay shuka o sea chay ancho tieso janihungi chayka arrayan raya rikchan sina panga kan entonces chay ishkaykunaka o sea ima tukuylla plantakunallata charipan harita warmita entonces chay laurelkunaka ñukanchikpa uma shaykurishka kunushpa shina colerarishpa wakinpi kaninanda shaykurin umakuna muspayan rupan shinakunata kawpi paytaka upyanalla kan yakukuta ñakuta shinallata ñukanchikpa cuerpo nimamanta nali kan imata kashpapish mikunchik sobre grasata parlanakushpallata grasakunata mikunchik limonkunata mikunchik wakinganin atalpa caltuta mikuni atalpa caltuta mikushpalla na valishpash tarini na ushanillachu nin entonces chaypika rina kapanchik laurel yakukuta upyanalla kanchik chayka mallarin ñukanchik cuerpokuta pero siempre en cuando mesagupika achuchata amashitapankichik achutaka tiyajunalla kapan payka tantanakujuna kunan urasqa chay ishkay plantaka ninan ministerishka kapan ñukanchikpa insomniokunapa deseokunapa chay ansiedadkunata anchuchinkapa kapan chayka ñukanchik cuerpota ninanda ashta cuerpota shikshichishpa ashta picazonkunata rurajun chaykunata calmankapa kapan nachu pero paypaka tiyan es bastantísimo kapan nacho aceititapash payka charin payka charipan es calcio pikashpa calciota charipan vitaminapi sodio calcio chay rasha totalka charipan 27 caloríasta charipan nacho payka charin yasha shinallata chaykunapi chayka ñukanchik viksawkupi grasakuna tiyarishka viksawkupi na ali chay imapash nanaykuna shikshikuna ima ukukunaman hapin chaykunata calmachinkapak shinallata ñakutin nishpalla sobre viksa nachu ushashkata virayanchik ninchik rakuyanchik nishpaka nachu viksa ninanta warkurin llantakuna hasta kay viksaka ninanta warkurin kay viksagulla warkurin kutin mana cuerpo hapirinchik imashpami kanchik chayka ñukanchiktaka kay viksa partigupika grasa jundan porque tiyanajunchik upurinakushpa tiyayta mas tiyanchik yarin trabajashpapash imata ruranakush tiyayta tiyanchik entonces chaymi ñukanchiktaka kaypi viraguka junday kallarin chayka atalpakupi kashpaka como quillo yawargush chay viragushna shina katayashpa chari kaykunapi tiyarishpa ña kayuka urayman walkurin chay lulun chayka shina chari kanchik yarin ñukanchik
Chayta mayllangapa kapan, chaykunata mayllana kapan. Que laurel. Laurel, chaykunata mayllangapa, pero payka ashaguta ñukanchik pesotapish bajeta ushapan shu ashaguta nacho, pero aydan bajayta. Chayka mikuna Yaku talla shinashpa upian. yakutapash shinanalla, mikunakunapipash churanalla, aychawkunata imata runakushpipish laureltaka siempre sazonana kapan nacho. Laurelgo maypi pachapish imapa kashpapish laurel kapan. Sinallata laurelwan romerota ruranchikpash chayka ñakutin laurelwan romerowanpash chapushpa yakuta upianchik chayka ñakutin ñukanchikpa rejuvenecimiento. Romero tanishpaka azul sisaju romero mikuna ninga. Ari. Yurata sisaka payka yurata sisaguka frescoguka. Kotika chay azulta sisan ningi payka kunukapa. Chay sisagupi cuenta karan. Kunuchu chay kapa. Ari, kunugu kapa. Ñuka charini azulta sisakta. Ya chay kunugu kapa payka harigu kapa. Kay shugumu waru. Yuragu chuwa. Ari yuragu waru. Mikungapa kamayjanda shina. Mikunapaka mikunallakan ishkandita llata. Mikunallakan pero achatana sino ashagutash wakinpika kay tiyaka laureltami yanushpa upianirka imanishpara shu yura enterkunayma yanupa na es solamente como te digo tarurangapa es una hojita más que suficiente. Todos los días checarmos cada tutamanda en tutamanda cafigo pa cuenta laurel yakugota upian. Kaya papunja ñakutin cedron yakuguta kana cedron danishkan más de romero gutapish upianallakan pero ansanagutash tiguta rurashpa nacho. Chay ukunata villak samapashkani ojalá sirven a pesar. Sumapacha masigukuna arish nami ña riksishpa kana hunchi imagukunata mi imashayta ushanchi nacho ari kaypika wakin tapuy ukunatapish machurashpa kanahun nacho masigukuna mana rikushpa kana hunchi. Ari kaypika nin shutapita churan. Buenas tardes, disculpen una pregunta. ¿Qué es bueno para el dolor de la garganta, nin? Shukanin en España se utiliza más el laurel y romero. Saludo, mashigo. Ña chaypika yali mi chaykunata churan nin nacho. Los dos laureles sirven para té. Ari mashigukuna shinaka sumakan kaygukunata ña shinaka tapun ari imata kay gargantapa nin shuka. Buenas tardes, nin una pregunta, disculpen, ¿qué medicina será bueno para el dolor de la cintura, por favor? Shinaka ishki garganta y cintura tapunajunacho. Ya. Bueno, en primer lugar voy a responder a los que me mandan de España, Nacho. Muchas felicitaciones para España, porque sé que ustedes toman muchos medicamentos a través de la comida, a través de las bebidas, el romero, el laurel, y sigan, porque es una prevención para nuestra enfermedad y para que puedan ser sanos. Y bueno, pues, chaypika, ñakotika ilado pikutichpaño kanchipa pikutichpaka kapanmi, chay kunga nanaypa nipan nacho kunga ukuma filma tiyarishka chari no sé chay wakinga koten gripe kashpa tal vez namayarita ushanga ukuman nacho chayka ñukanchik kungapi gargarata rurarinkapaka mashtimi timbuchina kapan una cebolla paiteña, shu cebolla paiteña, un limón, japina kapan es perejil, apio. Chay chusco cosas esta japishpa, cebolla paiteñawa, y chay piñacote una ramita de romero y una ramita de eucalipto. Chay eucalipto kakuno kapa. Entonces chay gota, o sea, sukta cosas así gota chapushpa, timbuchina durante 15 minutos con todo el limón de acá, chusco pipastishpa. Karaukunante. Chay te timbuchina, chay timbuchishka hipaguman. Churana kapan una oncita de cachi berenjena chay bicarbonato nana mastirkuta chay ala rirkamar chay ay masteta ere ala covid venenando fiana organchi maste verbena nana maste chay jengibre. Jengibre, gracias. Jengibrita.
jengibreta churana kapan nacho. 1 gramito nihon pan. Uchillaguta pero rayashkaguta. Chayta churashpa gargarata rurapaynipi. O sino que vaporización. Ya. Chay vaporización da rurapay golpe filmata chukchipanga ukumanta. Y chaymanta kote tomate de árbol gota cosana. Chay cosas kagota kakara gota kunu gota yuta nipay kay kunga gopi golpe. Yutashpa y kote mikuna gota kachiwan mikupachun ukuma. Chay rauranga pero chay alto kupancha yale pancha. Mana kashpaka ñuqaqa kayta shinashkana limón puruta kapini nacho shuk limón enterota chaymantaka kachimuru kachita churani shuashaguta chayta shinashka chaywan gargarata shinashpa 15 kutinta shinakupika yalincha wakinga kote bacteria tiarin ukupi. Entonces bacteria tiarishkata kote kachika de una vez lastiman entonces chayka hasta 11 reita ushan porque paykunata inflaman. Según kanchinachu imamanta wakinbaka koten ya hasta ungi hapishkan chaymanta koten ya oyakuta upiangapa kapan es mejorana, plantita de mejorana, kapan es de borraja, la flor de borraja, chay pishamo hupan flor de geranio, chay akugota rurashpa upiana okum, o sea como tigo tashinasha rurashpa pero gargarata rurashka hipam. Ya. Chay flor de geranio cicatrizante kapan. Koten chay flor de mastica mejorana. Chayka ña koten ñukanchipa chay golpe ujuna usashka ujuna honchi chay borrajaguka ñukanchik como payka borrajagu espinata charin kashagushnallakan chayka payka ñukanchikta kay ukukumanta golpe aspishpa golpe mapata llukchishpa ña limpiachishpa sakin. Chay kapan nacho chaykunata upianalla kapan nacho. Kunanga cinturas nanaypa. Ya. Bueno, cinturas nanaygupika villachishpaka no se depende de ima shacharinana hopan nacho wakinga urmarkani nin golpearirkani nin unayta urmashkani unayta waktarishkakani nin chay si waktarishka kashpaka masajitakuna kanka kotiyanga manda nana hushpaka chayka kanga es por los riñones a veces nanay kallaripan nacho riñón manda y chaki plantata rupashpa shina nanashpa ñawasha cinturas masajichishpa eso es riñones por los riñones. Chaymanta chay si es que chakita nanashpa shina cinturasta shaykurishpa nana hukpika chayka ña kutiyano kapan es washapika rupashpa nana hukpika acerafangawan lulun clarowan shina batishpa chay lulun claroguta acerafangaguta atalpa plumawan ma imapish plumawan shina uthuchishpa apunte nieve batishkaguta espuma shina batishkaguta churana kapan shina golpe acerapan junjishka chayta kashna washagupika watana kan pero rupashpa nana hupi kote mana rupashpa wakin golpe manda kagupika chayka kote hakuna kan y shinashpa si yangata nana hushpaka es por los riñones nacho inflamaciones de riñones chaypi shamupan chakikunata rupan chayta mayllangapa kapan es chay mashtimi ñukanchika fili yurago churana kapan judazgo verbenago chaypi churana kapan shinashta shu pepinillo de hacer ensalada chaykuta rallana kapan nacho rallashpa chay yakukupi churana pero hipam chayka ñakuta chayllapita sepresta churana kapan sepres plantaguta chay tuktefanga ninchik chay tuktefangagutapi churana kapan chashnaguta yanushpa chaykuta yanushka chaypika ñakuta churana kan huyanguillata escancelta pero ña yanushka hipam ña yaku timbushpa kawpi ña chay plantakunaka timburishka ña llukchishpa cuenta ña llukchishpa chay huyanguilla escancel chay pepino ralladota churana shinashpa shulava karagupi churashpa kimsa cuchara bicarbonatota churashpa chakikutaka yakugupi naguandarikuta shina satishpa mayllana bichayma mayllana kan punda taytakuna ñukanchik taytakunaka imatami ruran shina nanakpi karya traguta rupachishpa hakurinkari pero kunanpika como chayta nipani cada religiones respetota charipanchik nachu wakinpika religionkunaka diferente kunakanchik chayka natukuy llama traguimankamanta ushanchik sino kayka en general sea para católicos o sea para cristianos chayka diferente iglesiakunamanta uyakunapapash kayka hampi kan o sea chay yuragukunaka chay bicarbonato nada no es malo bicarbonato ka ali kan chaywan mayllana kan chakita siquiera 2 veces a la semana chayka ali tukumunchik
Porque ñuka primera vez proceso rurani es mi persona, o si no shu navalinajo mamagukuna, taytagukunawan proceso ruramuni. Chaymanta ña chay taytagukunata altukuchikpi uñuka ña alta sentirine ña pacientekunatapish yachachipani nachu. Dios ulpayki chaypi. Ipaychanchik masigukuna shinami pachagukuna puchukarishka kapan hasta wangarin shinaka paginishpa ña audienciamanta llukshipanchik mama Michita shinaka paginipash. Bueno, Dios le pague, maypi llawiyakuna, shuk punchawkama, shinashta kaya semana ña kutin shuk nuevo restaurantkunawan shamujupasha, ali punchawta charipaychik, tayta Dios bendiciapachun, shuk punchawkama. Shuk punchakama masi.